Na Barbatu, dakle ovom trajektu koji funkcionira između Raba, ovdje iz Mišnjaka i preko Stinica na kontinentalnoj strani ispod Velebita, radi čovjek koji ima strašno puno veze sa maslinama. Zapravo pravi je masliner, ima preko 500 maslina, a i pomorac je. Svaki dan je na poslu ovdje, na ovoj relaciji između dakle, Raba i kopna, a onda kad uhvati malo, trenutak vremena, odmah u maslinik i među masline. To je ono zapravo što masline uvijek daju. Mir, spokoj. Nakon jednog ovako silnog, silovitog posla, kao što je vožnja, sad posebice u ljeti, kad je gužva ono od ujutra do navečer, masline daju onaj unutrašnji mir i zapravo opuštanje. Je li ono kapetan? Je, dobro je kapetan. Dobar dan ili dobro večer kapetane, već je negdje oko 7:30 pa... Još uvijek je dobar dan, sunce još visoko na nebu, toplo je, pa prema tome još uvijek može biti. I vi imate pune ruke posla, vidim. Pune ruke posla, sezona je u svom punom jeku, dakle ima još dosta vozila, ovo trenutno ne odlazi s otoka, ali ih još uvijek više dolazi. Meni ste vi zapravo neobičan kapetan jednog broda poput ovog Barbata koji vozi koliko automobila u jednom cugu? Pa možemo ukrcati teoretski, kad su mali auti 64, realno oko 57-8. To je gotovo 400-500 ljudi u svakoj turi na brodu. Dakle, vozite jedan odgovor i radite jedan iznimno odgovoran posao, a opet, kad se iskrcate s broda, koliko čujem, ravno masline. Vi ste jedan od rijetkih kapetana, brodara, koji je u masliniku non stop. Pa sad ne bih mogao o tome, ali istina je, dobro ste rekli, recimo ovo je posao, a ono je jedan lijepi hobi, koji je u stvari kompatibilan sa ovim tu poslom, jer, pa čujte, tu na trajektu najviše posla ima preko ljeta, tako da u onom, nazovimo zimskom periodu, se mogu slobodno posvetiti maslinama. Imam vremena za to. Koliko imate maslina? Pa oko 300 komada. 300 komada, gore na Vršanima, poviše Supetarske Drage. Tako je, to je u Supetarskoj Dragi u Vršanima, usred šume, jedan zanimljivi lokalitet. Kako to da ste se zapravo odlučili na masline? Da li je to zapravo kontrapunkt ovom stresnom poslu, pa gore mir i tišina, masline? Pa jednim dijelom je, ali u stvari, iskreno rečeno, to je jedna u stvari lijepa uspomena iz djetinjstva. To mi je u stvari bila jedna uspomena kad bi se rodbina uvijek bi se skupila i onda je to bilo nekako druženje u toj berbi, pričanje, zezanje i to je ostavilo nekakve meni lijepe uspomene. Naravno, kompatibilno je, suprotno je od ovoga, tamo je jedan mir i tišina za razliku od ove ljetne gužve i stresa. Tako je. Jer se može tako na taj način? Preživljavate to sve skupa? Pa, može se, zašto se ne bi moglo ako... Povećavate li broj maslina? 300 komada je već lijep i ozbiljan broj. Pa trenutno imam u planu, u stvari sad sam zasadio planira nešto sa smokvama, da vam budem iskren. A kombinacija? Kombinacija, malo, sad maslina je dovoljno, sad ćemo malo smokove, tako da vidimo, vjerovatno, to ćemo vidjeti za koju godinu. Jeste već počeli s tim programom sadnje smokava ili? Pa jedan mali dio. Već jedan mali dio? Nije puno, 12 komada za početak. Aha, zapravo za probu? Za probu. Treba iskrčiti još puno terena. Kada ste bili sad zadnji put u maslinama? Pa nažalost, evo, već nije me bilo 5 dana jer nema vremena. Ovo je sad, govorim vam, špica sezone i sad zbilja imam poslova koji me čekaju, jedva ne stižem. Što vas čeka u masliniku sad? Pa konkretno sada će trebati obaviti tretiranje protiv pavunovog oka i treba sad pozorno gledati za muhu. Za sad je nema, suša ju je ipak, nije svako zlo za zlo, tako da ju je suša dosta desetkovala. A recite mi, Vlatko, šta očekujete od ove godine? Hoće to biti, prošla godina je bila iznimno dobra, ova? Pa vidite, suprotno, kod mene je bila prošla godina iznimno loša, ali ova godina bi mogla biti iznimno dobra. Jel? Da. Masline lijepo izgledaju? Masline lijepo izgledaju, zdrave su, to smo se naravno potrudili da budu zdrave i lijepe, a sad nam još ostaje ovih, hajmo, mjesec i pol dana u grubo da ih njegujemo do same berbe. Želim vam puno uspjeha. Hvala lijepa.